twabuze umuntu ukomeye yari intwari Imana yo mu ijuru imuheze iruhuko ridashira. Nibwo bwari ubuzima bwiwe. Mwari mwabona umusoda ufata Bibiliya akagenda ku ntambara afite Bibiliya? Niwe musoda nabonye wa mbere ufata Bibiliya akagenda ku ntambara. Ngiye kuvuga ubuhamya bwa Fande Makanika nk'umuntu babanye, jewe twarabanye. Fande Makanika ku rugamba yari intwari. Jewe tukibaniriya mu bijabo cagiye cagumino, ari mu bantu basenze bari mu gitaramo, barambwira ngo babonye ko nuri indege ngiye mu bihugu zakura. Bamaze kumbwira, hari abavuze ngo bamubwiye baramubwira ngo ese uyu mwana utaramanuka ngo yike hano Buvira, kurabona uko agiye kuja mu mahanga yahe ataramanuka ngo yike hano Buvira. Barasenga, Imana irababwira ngo babonye uko ngiye mu mahanga ya kure kandi ntabwo ari hano hafi. Ico gihe twavuye mu ishamba tuja mu Minembwe, tugeze mu Minembwe ndi mu bantu ba mbere buri indege mu Minembwe inje Bukavu. Tugeze Bukavu ndibuka kuko ntamayize, ico gihe ntamayize yaje kudutaramira. Aje kudutaramira baratarama, naje ico gihe nari ndaho ngaho. Aravuga ngo Imana ntabwo ari aha ngaha ngo yamubwiye kuko ariho nzoja, ngo ntabwo ari indege nzokurira, ngo ni indi ndege nzokurira ngo nkaja mu bihugu zakura. Tiyo sangaho umuntu ariko arengana ngo namara tambuke. Hari akantu kamwe nibuse, yigeze gusanga abana bariko kujya abana bazaterana intege iri ya ruguru wacu. Ico gihe bari bamaze kubura abasoda, asanga ko baraterana intege, arabareba, araduhamagara aratubwira ngo basha ngo muhumurike, ngo imurenge turacafite intwari zikomeye, ngo ko murabona bano bana. Dr. Sam. Iby'ukuri uyu yari umuyumbe, yari intwari. Murabizi arinze yitaba Imana ari ubutwari bwiwe. Bwana sifiwe cyane. Tugiye kuririmba, turaririmba. Jewe mu magambo yose ndayakubira mu ndirimbo kuko yakunda kuririmba agakunda gusenga. Yari umuntu ubutwari bwiwe, yari umuntu udashobora guhindukira, yari umuntu ukunda abantu, yari umuntu ukunda abasoda. Hari igihe ushobora abasoda, hari igihe ukunda umusoda wawe, ariko yari umuntu ukunda abasoda bose, yari umuntu ukunda abaturage bose, yari umuntu w'ishaka. Tiyo sangaho umuntu ariko arengana ngo namara tambuke. Hari akantu kamwe nibuse, yigeze gusanga abana bariko kujya abana bazaterana intege iri ya ruguru wacu. Ico gihe bari bamaze kubura abasoda, asanga ko baraterana intege, arabareba, araduhamagara aratubwira ngo basha ngo muhumurike, ngo imurenge turacafite intwari zikomeye, ngo ko murabona bano bana, ngo ni intwari zikomeye, ngo ibi bintu bari kubakora ngo ni intwari zikomeye, ngo kuko mureke gucika intege, ngo izi nizo ntwari ejo zizorengera kino gihugu cyacu. Nukuri nukubihanganisha abanyamurenge bose. Twabuze umuntu ukomeye, yari intwari, Imana yo mu ijuru imuheze iruhuko ridashira. Tugiye kuririmba indirimbo, nitumara twicare iminota yacu baduhaye kindayibara. Mugize neza, shiramo igisiri. Ni umucuranzi yagiye. Shiramo igisirimba. Kuko nico kintu yakunda guta mu buzima bwiwe. Hariho abasoda, yoba umusoda ariko takunde gutarama, ariko yari umuntu ukunda gutarama, yari umuntu ukunda gusenga. Nibwo bwari ubuzima bwiwe. Mwari mwabona umusoda ufata Bibiliya akagenda ku ntambara afite Bibiliya? Niwe musoda nabonye wa mbere ufata Bibiliya akagenda ku ntambara. Yari intwari. Tugiye kuririmba nitumara dutanga umwanya. Novuga byinshi babivuze, ariko Imana yo mu ijuru imuheze iruhuko ridashira. Uwiteka
ingabo za Farawo. Pima! Izamuriye mu Hey! Pima silandala sovela sove. Pima! Ela samba, ela samba. Pima! Hey! Vamos cada dois. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndagushimiye wowe wankurikiye. Imana iguha umugisha kandi ubu butumwa ubugeze ku bantu benshi cyane bashoboka. Nimba udafite ibipapuro bikwemera gutura muri Amerika, tuganire mbe nakugira inama cyangwa se nagushakira amakuru yizewe direct bitewe na case waba ufite. Dufasha abantu gushaka ibyangombwa by'akazi, abantu baciye muri Mexique, abantu basabye asylum, abantu baje ku maviza, tubafasha gushaka ibyangombwa by'akazi ndetse na green card. Dufasha impunzi kuba abanyamerika, dufasha mu by'ukuri ibibazo byose bya immigration muri rusange ntabivuze mu izina, tubasha kubifashamo abantu. Ndagushishikariza kunyandikira cyangwa se kumpamagara kuri nimero ya telefone guteranya 1-800-6 4-3-1-0-6-4. Iri ndetse no ku maskrini yanyu ndayishyira hano kuri televiziyo cyangwa se kuri telefone uri kundeberamo. Ariko uri muri Amerika ushaka ntago wabanza please wayikuraho. Nkuko bisanzwe rero ndabakunda cyane, naho ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka. Kora subscribe kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha ntukagicikwe. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe naho uri. Dr. Sam. Dr. Sam.